Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya Nimin Khan Deputy Chief Minister puton nuya chuan Aizawl Smart City Project nuaya saktur pahnih Chaltlang Sports Multipurpose Hall Diet Complex le upgradation of Aizawl Tourism Center Tourist Lot Chaltlang sangatur lunga phum Central Secretariat Service mi panga te chuan Nimin Khan zirchiang tirin khozol antlo Union Tourism Minister J. Kisan Reddy chuan sarkar la puija G20 ramten na thokhovin ramchunga tourism lamhasana turin theito panchu ati Bangladesh sarkar chu Myanmar atanga ruhlo anramalut na sa te top turin ramria venhimna ati khaudon Nimin Khan Deputy Chief Minister puton luya chuan Aizawl Smart City Project noya saktur panhi Chaltlang Sports Multipurpose Hall Diet Complex le upgradation of Aizawl Tourism Center Tourist Lot Chaltlang sangatur lunga phum Deputy Chief Minister chuan Aizawl Smart City Project kaltanga Chaltlang veng hun pahnia project lian tak lung phuma nabul tan ani chulo mati thusoya he project pahni te hi puitlen ni nan department sangshanga mo phurtu te voitam tak in mu khomani ti a department sangshanga troi omna tha an nei chu lo momati thusoi ani Deputy Chief Minister chuan Chaltlang veng mi puite po lompuin honni te po alo thlengeyanga project omna veng an ni pialama Aizawl khopui le zoram pumpui tana phone khomna la infeon hun pui enkol na konga sarkar chu an khotlang hruai tu te point troi om zel tur le tangruala thanem ngai taka thokho turina somani tourist lot chu khojin thlanna pialama Aizawl khopuya puipun theina le tangka taka man thei rom hana siambel chu sarkar ngai poimo ani thu Chief Minister chuan soya project bo chena konga po hunrei tak mamu ani thule COVID-19 tripui na tlak buka wang na achak thelo thu soin mi pui ta thriat thiamna nge na India rama Smart City Project chu kumsang ni somni pali thlang po se ni a hemi chung hian project pani hi zo tumani ati project pani te hi puisa umsa ni wangin contractor ten na thatak le fel fai taka anzo theinan bil chungchanga boina sarkar lamatin omlo tur thu le a thok tu contractor te point na uluk taka thoka ramta na thnem ngai taka thok turin tu sakna a hlan bok ani Zorimo International Charity chuan Antin Champa lomna hun Chaltlang High School Aizawl Social Welfare Minister Pulren Amahovin Nimin Khan an hmanga Minister Pulren Ama chuan Mizo de chu hmanlai tanga mi te tana inpek ngai sang nam tom ngai na choi sang tu thian chan thi ingam hial khopa midang tana inpezo kan ni a tangwal ta po an khomi puite himna turani chuan an ma ani nu na thap ngam hial khopin anin hlan thina ti a tunlai khovela Mizo te churing tu anoni hnuin anzui iso impek na enton chungle pi pu chena anrong hlu midang tatan impek na anchom nung zela chu tengzo zezo rimo international te point chan haino pangte tana anin pe chu chon amina lomam tak zetani ati a ZRE te malak na chuan no pang engemaza nun atha zongina khoi danglam to a no pang dang tam tak tan mal somna anani chunjom zelabe se thu se bok ani Zorimo International Charity Paul hi no pang chan hai tan puinga tan pui dur din ani a school kalna tur nei lo no pang sompulin en kolmeka anjinga tang hian no pang panga ta chu matric an pass to a anjinga pakha chu Paul sompani pass swak to bok ani Central Secretariat Service mi panga Khozol District zircheng turakal de chu Nimin Khan borsap pukela rohlu an koma Khozol District chunga zirna inchang chang zircheng bok Central Secretariat Service mi panga Khozol District zirchenga kalte hian pathiani kalta khan Khozol an luta Thotani Khan Van Kal Solar Park lo in and call to tenen in kom na hunan ya Solar Park kalpui di dan chung chang tele mi puitana chotang kai ni the dan tur ten zir chiang ani Nimin Singkara Khan District Borsap pukela ro hlu kom na hunan nei bapnuwa Khozol khopui chuanga zirna shen khat Government Konzar Primary School Middle School le Government Middle School tu veng thar te to in Poshana Bian Midday Meal kalpui di dan ten zir chiang ani MADC LAD bot say Nimin Khan Council by Multipurpose Hall CHA Vice Conference come training to CM Puem lai ko hovin ni ani he Vice Conference come training ai hen MADC no VC somko pakwa tangin VC somko pariat President Secretary Chautek Telin Amipi VC chi antelawani Puem lai ko chona kai shu MADC sarkar chuan New Marland siamatuma heta hian thaibi komlovin dik taken rawarel donani ati a MADC rel bolnate mararam masona tura na tho sang sanga thei topin dig level fighter ka kalpian tuma VC de chu an kut ke pakhat ani awangin dik taka aram le khotlang tan thok turin cha a na thok thalo te chu diman tumlo ti asoya MADC no na thok dam doi tia rui thin am ti hriat ani a
thathum chung chan pe anga an sim lo chuan tu po ni se ban an ni anga ti a VC tlingtelom puin an tram thataka hmangzo turin du sangna hlanani puke chuabe EMLAD point 2 cent VC the Central State Department le polchang sangte point agency an ivek an yawangin khole veng hmangai na le ma son du na thinung puchunga thoktura cha in sanitation nama nasataka tanna kan mamu a Mizorama district fai ni tura tana sa turin cha boka Central State Sarkar atanga sum local tepo ani nang taka thoka kalpui tura cha in thil tidik lo te chu timan tumlo thua soibok ani he hun ain healthcare scheme Golden Card le Mizoram Healthcare Scheme chungchang VC te hne na rilfiana medical lama tanga ne ni bo sanhulama training ne jing halani a thupi changchang village council administration te sanitation and animal control te 15 finance commission grants te 15 finance commission grant tight portion le Mizoram finance commission grant chungchang te mithiam ten zirtin an pe ani Aizawl New Market a bong Sajor Multipurpose Cooperative Society Limited te chuan nimin khan Aizawl press kapa chanchumu bite komin tun hnaya dan no nia hriat tlom taktaka bong Sajor anom thule an bong Sajor te hemi puida tan a himlo the an hriat thuan soi bong Sajor pol roi du te chuan tun hnaya Facebook a bong sa tlom taktaka zor anom thuan soya he baka hian lir the phur kuala vengsang sanga zor anom bok thuan soya an bong Sajor te hi champhai tang lo kol ani thule he tenga tlom chu anni po ronthon vethe sen du thun soya bong Sajor pol roi du te chuan an bong Sajor thin te chu veti doctor ten apumin a himlo anen fi thin thule slaughterhouse training paltlang vek rantal tu ten antal hnuwa po doctor ten uluk taka anen fi vek le thua soya chumi hnuwa bazara aron thlan chau thin an ti a hetianga tlom taka zuar thin te bong sa hi danin aphut anga uluk taka en fi anni an shelo thule hei himi puita tan po a himlo thei thuan soi ani District Transport Office longtaya lir thei zialu sakwa zali somseri pakhat omto longtlai hian December ni som police angni paseri khan District Transport Office kalpuitan ani a hetia mania ain dan hnu hian thoktuin dalo le harsana enge mo ma chon thoma se rampum le khotang hopa office khar ngai ani lo chomi pui dor thein honrang ani a DTO Office longtlai hian lir thei zialu chu sakwa zali somseri pakhat tling to ani Motor Vehicle Inspector Puja Safe Lot and Sang Pacho Chuan Lir Thei ne tu de chu an lir thei document te chik thin tu le lir thei rin tlak chau khal chok thin turin cha a lir thei zialu le driving license mamo te detail long line a khoi thei chin lir thei le akai hnoya te mi puitan anin hongrang ani ati hetil han lir thei ke ni nei khal te an him jok thei nan helmet tha chau khum tur ti chu khau takin long traffic police te chuan an kal pui chun jom zel ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Union Tourism Minister G Kisan Reddy chuan sarkar lai pui chu G20 ramten en thokovin ram chunga tourism lam hasona turin thei to pan chu ati nimena G20 Tourism Working Group meeting Srinagar ne het hui soya G20 Tourism Working Group meeting a hian Union Minister of State PMO Dr Jitendra Singh Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha le palai somruk chuang kal khomani Union Minister of State PMO Dr Jitendra Singh chuan ND Sarkar chon Jammu and Kashmir chu khojin te hiab na hmun ne turin thei top achu zelani ati a ehunai Lieutenant Governor Manoj Sinha G20 Chief Coordinator Hars Vardhan Singla le Tourism Secretary Arvind Singh te point one soi ani Prime Minister Narendra Modi chon UPSC Civil Service exam sangni somni panhetling te chu alom pui thua soi Modi chon Twitter a thuda hlotena changthar te chu an mahuna ara thatak chu turina cha a ram tana rong bol ko nga thei top chu a mi puida tana a thazonga dangna thlan tu ni turna som ani Union Public Service Commission UPSC nimina Civil Service Examination sang somni pani result ti chua ichita kisor chu pakhatna ani a pani na hi garema lo hi ani in pathum na hi uma harati ani a ati tha pali me chia vek ani Tundrum Civil Service exam a hian mi zakwa samthum pathum antlinga general category mi zathum somli panga economically weaker section atangin samkwa pakwa other backward class atangin Zahni samruk pathum schedule class atangin zasumnga palila schedule tribe atangin subseri pani antlinga tling zongzong jinga zerok som pathum himi pani in meichi zathum somni antling ani Bangladesh sarkar chuan Myanmar atanga ru hlo an rama lutna sa ti top turin ram re venhimna ati khau zol don Bangladesh Home Minister Asaduzaman Khan chuan nimin khan daka chanbumi te akomna hetwe soya Rohingya chungchang le ram chunga dan thupek chungchang le te sarkar hotel chukhomati a Home Minister chuan Myanmar atanga ru hlo le firfiak pol an ram chunga lu ruthin te lodang turin ram ria tun aya khauzokin venhimna laman kalpui don ati a
ram ria checkpost omzat po ti ponani tur thu soin fiek pon arakan hore hingia Salvation Army arsale arakan army ten Bangladesh ram chunga poin khoi thin ti top turin ma anna donani ati Chanchinthar cher ti top na tlang pui nimin khan deputy chief minister puton le chuan Aizawl smart city project noya saktur pani chaltlang sports multipurpose hall diet complex the upgradation of Aizawl tourism center tourist lot chaltlang sangtur lunga phum Central Secretary Service mi panga te chuan nimin khan zircheng tuin khozol anto Union Tourism Minister G Kisan Reddy chuan sarkar lai pui chu G20 ramten an thokhovin ram chunga tourism lamhasona turin the top an chu ati Bangladesh sarkar chuan Myanmar atanga ruihlo an ramalu na sa ti top turin ram ria ven himna ati khaudon chuti zong chu Chanchinthar kan pon the chu ani